North Korea lam ilo hoi dei teng o voin hi June ni som paruk ania voin khan Japan Times chuan North Korea leader Kim Jong Un a farnu Kim Yo Jong chuan South Korea laka pressure na tak mai a pe tharti anron tar lang le takko mai henu hi tunge ani kan soi thoi thuak to anrama adin muntlang pui tak chau lo sei lokela North Korea hi intha chonna atranga thunei na inhlan chong zel annia Kim Yo Jong po hi meichi anima se mani loka Kim Jong Un chanchin hriat lawa hun enge mochen awom lai po khan Kim Jong Un hi lauthita se tuin nge ai o in thunei na la angti ramtam takin an ngai vena North Korea leader atana anrin berchu afarnu Kim Yo Jong hi ani Puki mahian alaina nai tepo ni se adu lo zonga khosa emo ama nialkal emo chu athat mia du mai ania ma se afarnu ero hi chu adu sakin achoi sang em thung foreigner te lekha azirtira thiamna sang tak nen alo hoa pukima kaijaweng tu berle advisor ani anram in rel bolna kongkranga po afarnu hi afin awangin Kim Jong Un thuchuak tam takhi afarnu Kim Yo Jong thuron angzela kal ni in soi ani bok chutiang khopa North Korea ram in rel bolna thuk taka inrol le official poimo tak mai chu ania voin lama Japan Times hian atarlan danin South Korea chu mel mate kalkong zau taka hongtu le ramdangin anram ronbeidon se khan poimo tak ani ti asoya chu wangin tun hun hi South Korea chut chiat vek na hun atana hun thaber ani ti asoi North Korea supreme leader nen atrangle sarkarin thunai na apek angin North Korea sipai ta chu South Korea beidan tu ruam man na po ka hril hreto ani atibok pukimanau Kim Yo Jong hian thunai na pum hlum neita sela Kim Jong Un aya chena turangai ani boka tuna po supreme leader Kim Jong Un makhalin ache chhomek Kim Yo Jong hian South Korea nena inrem na le inzom na annei jong te chut cha vek na hun tha ani atia North Korea hian mandeu loka khan South Korea mi pali anthata South Korea worship po lai puilian chi mangin ralhla tak atangin anlo kapa helongan hathokmi somli parukta chu anthivekani ti Japan Times hian antar langbok Kim Jong Un hian ahrisel lona thren khata wangin afarnu hi thunai na sang tak apea North Korea second highest rank pek ani ti atar langbok he statement hi inrinia ati chu adai to kha ania mase North Korea hi chu China aipua bi jian har ramdang laka in khar khip tlat anram chung chanchin hriat har mai ani chu wangchu ani mai thai he thu hi voin khan chiangkwang zokin news agency ten an puangzar thai chau ani Japan Times hian atarlan danin Kim Yo Jong hian sipai chakna manga South Korea bai hi atum nge nia hriat ani thu antarlan rolin engtianga chet nge antumti an hriat thailo thu antarlang bok news site tranga rindan atam lea pukima farnu statementa South Korea beina atana hun thaber ani ti trongkam amhan hi enge achan anin rin siak le mek ain phen na China le US in ebna bawruak wangnia angai deuh ber South Korea hi China beina atana akal kong poimo le olsam takmai Air Force le leilam ral thuam base turin US tan remchang ania North Korea hian chulam chu angai tu ni in anria South le North hi mikrang lak angmai ania ram in thren ram in rel boldan in anglo berjingami an hial ome South Korea hi democracy rorel na mun ania mipui anzalen ema North Korea ero dictatorship ani thung South lam hi US thian tha ania an thabang hau hian voi tam an lo cha chuak to thina
North Korea ero US in ahuat ramjinga chuan alang sarber pol ani ve thunga North Korea vaudai tur hian US hian voi tam tak o alo chu to bok Donald Trump administration hun chunga hian North Korea chu adang che plea US ho emin ma se che tak tak ngam si lovin siam mek anni chu wangin ain hum himna China kong lo thian fai turin South Korea chut chiat vek hi Kim Yo Jong hian adu ta ni in angai thei inrin ni kalta statement hi ti chua kha ani to a voina hian news agency thren khat chuan ral thuam le sipai nen South Korea ram ri lama North Korea hi ain check lut mek ni in antar lang bok Japan Times sian atarlan danin Japan po indona machon mai thei anni awangin anram veng him turin kong eng kima ain buat sai tran nia an thriat thu antar lang tel boka heng jong jong hi South China Sea buaina atanga ir chuak vek ani Japan tan inven angai chan chu US Allied Force atel vekha kan la thlom ome China in South China Sea tuipui 90% zeta zaw acclaim hian ngong anei thui don chau ani aram then omtenen in dona achok chuak thuai don ang to viau ti chuan US ain rolanga US thurwal pui ho an ron cha chuakanga Russia ron che ve ngal ngein arin ombok hei hi athlen ringlo tak chungin helaya buaina chanchin hi karon update reng thina mase North Korea ron che dante Pakistan Army ten India Army an ka vak dante han thlir hian in dona achuak mai om mange ati thei toin alang North Korea hian athil tum hi ti tak tak atum ti nem nge ani toa North Korea Army ho tu ten thu chua an siam to bok news agency thren khatin South Korea ram rilama North lamin sipai le ral thuam an chek lut mek ti po hi adik arin om achan chu South Korea rong rel na mun pui Blue House emergency meeting ko ania anram chet lak vedan turle North Korea statement chungchang an soi ho ni in tarlan ani North Korea official news agency Daily NK chuan Kim Yo Jong in South Korea laka malak dan tur apuan chungchanga North Korea Communist Party chunga ngai dan in anglo asiam nuala ma se tuna athunai na manghian tuman an approve le chuan ngai lovin hetianga chetura thunai na hi anayani ti antar langa mi puiten ama hian rinna an nga hun ngak phot se athat jokero anrin thu antar lang telbok heti rol hian Kim Jong Un hian hetianga thunai na nei tur hian statement ape chuak to bok ani he thu pe khi dan ang chuan anjom angai ta mi puile party mi te ero an ngai athazan lo hle ani ti antar lang bok heba ka hian South Korea Supreme Leader thunai na hi achu sak nia ngai na alien hle boka achan chu Kim Yo Jong hian June ni kwa khan South Korea chu North Korea melma anni ti ashriat tira he thil ati nu darkar thum chau aral nuin South Korea le North Korea in biak po theina engkim ti top ngal vek na shutdown order ati chuak le boka hei mai hi du tok lovin June ni kwa vek thokhan statement dang ati chuak le a Inter Korean Liaison Office shutdown ani thu apuang le bok ani tichuan tuna South Korea laka sipai chakna mang turin North Korea People Army ho tu tanena kai khruaina thupek apele bok heng jong jonga hian Kim Jong Un chu alatong chuak mi lo boka April tha atanga afisel na lam athat lo atang khan afarnu hi thunei na sang tak apengeya ma se athunei na jongjong chu saktumin afarnu hian ma alamek ni in North Korea Communist Party chunga ngai dan awmek ani hetiang ani awang hian North Korea Communist Party chunga lau thona lian tak awmeka anram history an thlir leta North Korea rorel na in ro chun dante ta langin meichia in Supreme Leader chanvo hi hun engemo chenatan thil khailak engemo inkara anchel ani lo chuan thunei na achel reng chu arem chang lo ni in an soibok chuti ni chuan rindan pakhat awmta Kim Yo Jong hian afapa hian kum atlin ma Supreme Leader ni na lo chela afapa alo puitlin huna
Supreme Leader Nitura he thu nei na lo haulok na atana Kim Yo Jong hian ma la nia an ngai bok hei hi North Korea ro rel na dana nol thei ani bok si lawa Kim Jong Un hian thu nei na anei to lo ni in hriat ani heng zongjong hi North Korea News Agency Daily News NK le The Japan Times 10 an tarlan dan ani kan soilan tak angkham Kim Jong Un hian afarnu hi adu sakbik ema athuron po apom berthina akhriselna thalo zel awangin ai oa thunei na changtur hian adu awangin thunei na sang tak le ama inrol kher ngai lawa ai oa rorel turin ahlan ani mai thei boka chu chu mitam berin dan ani bok parte chunga lau thonna an nei ero hi chu hetiang ni lo hian rilru thalo takpuin Kim Yo Jong hian aunau pa Kim Jong Un thunei na hi anhe chu ani palangti an lau thong ani ma se chu tiang chu thil ni theilo top tura party hroi tu lok ta chuan an ngaya chung thil chu athleng ni se kan hredai tonga Kim Yo Jong hi kan da bo dei tong anti ve thunga dan ang tak zelin thil akal chhomek nizoka angai thei ome ti chuan amma an lorin loksa angein Kim Jong Un ai hian afarnu amel ena ngai zon om tak mai Kim Yo Jong hian au ain adu rum jok don ta ang le ani South Korea lama ve thung chuan Blue House a emergency meeting an nei zui ngala video conference manga nei ania Kim Yo Jong in South Korea laka ral thuam nena in beina akal pui don nia apuan chungchang uluk takin an ngai tu ani ti NBC News Agency chuan antar langa South Korean Presidential Office Blue House thupong tu chuan National Security Council emergency meeting po ko ngal ania sipai lamten meeting thu chuak hi order andong vekto ani ti asoi military lampoin thu chua siamin North Korea in abei thut po changlet ve ngal theitur le anram ven himna turin atha thei ang berin anin buat seya North Korea in abei na lodang chat turin sipai le ral thuamte anin pei vekto ani ti antar lang bok North Korea hian achuan berchu a nuclear warhead te ania mase South Korea laka hian nuclear bomb aman vai chuan US nuclear bomb North Korea hian adong ve ngal ngeyang the print chuan North Korea chu South Korea beiturin ain peito ti antar lang boka rampani te hi an boruak asang choviau to ti antar lang boka BBC point North Korea le South Korea in rina sipai le ral thuam da le om phalo na mun border zone military tam tak tirlu atum mek ni in antar lang ve bok demilitarized zone hi sangkha zakwa somnga chovela Korean War azo khan siam ania chu anin remna chu not lam hian bo chia in anron chedona helai zone hian ral thuam nen alut turin not lam hian action plan an siam ani ti voin khan BBC chuan antar lang ani BBC hian atarlan zeldanin South Korea Defense Minister chuan voin khan thu chua asiam non lea US den inthurwalin helai mun hi kan control dona military movement zongjong uluk takin kan thli thlai ma support donani ati NDTV chuan Nizan Khan China le India sipaite nasatakin anin ti buayani ti antar langa he boina hian India Army mi pathum anthia corner officer po thijinga hian atel ani NDTV hian atarlan danin Galwan Valley Ladakh muna ania silai me bu anilawa kutum le lung mangte in anin beya liam tuar engemuzat an oma Indian Army pathum an thi thu an puanga hetia boina achua nu hian China thu puanna Global Times chuan India Army te hian line of actual control kalpelin China sipai te hi anvati buai ni in anpu NDTV chuan he boina a hian rampani te sipai liam tuar antam hle ani antia lunga invomin anin tong na sa hlebok niin antar langa anin ti boina mun hi
Indian territory chunga ani ti NDTV hian antar lang ve thung he thil thlen hun hi nizan zanlai pelnu khan ani Global Times a editor in chief Hu Zijin chuan Twitter a thu rantar langin China chuan India nena hetianga buaina to hi kan du lawa China sipai enge mozat liam tuar anom ve thawa India mi te hi ka hril du cheu chu kan laka hian invai vungin in luling viau su inti buai hi kan du lawa ma se in du chuan launa ero kan nei lo ati hetianga India le China sipai te inti buaina hian China chuan an sipai mi panga an thini in an soya India sipai ten line of actual control crossing buaina anron siam angin thu an the dara ma se hei hi thudik lo ani ti India News Agency ten an puanga zanin June ni som paruk da rukle minute somli panga khan NDTV chuan China in India apu na le Global Times atranga an thu pon thren khatte tar langin adik lo zia atar lang ve ngala India le China line of actual control boruak chu asang thar hle ani India lama defense minister in prime minister a bengala voin khan India mi poimo indona a thlen thut po ho tulok tak tak te India chet dan tur ro manna siam thai tur angchi chu video conference mangin emergency meeting nei ani ngala army chief luile Indian army lal ni to thin tam tak chuan India hian ngoi achu hun ani to lawa silai metpuak masajok kan ni lo chuan China hian zoi zoi in kanram hi minnek ral tial tialang antia Indian army te report danin India hian line of actual control and cross lava China PLA te hian border crossing buaina anron siam jok ti an reporta China chuan thiam jok nia lantumin anram media zong zonga deuh tho India sipaiten line of actual control kalkanin an sipaite sarkar in biak anga in nuk dok tura in buat saimek lai chu anron ti buai vak ani tin an thedar nasalea India media tepon an changlet nasalebok US News Agency Fox News point US President Donald Trump chuan India Prime Minister le Defense Minister te voin khan thil thlen dan ngai venin abia nia an hriat thu an tar langbok nizan lama kan tar lan tak ang khan South China Sea US Indo longte an la meka US Indo longte hian fighter tam tak an phura voin lama an chet dan adang lam na sa hle ni in report don ania hei hi nizana India le China line of actual controller sipai te buaina awang le South Korea in buaina ato mek wang hi ani mai thai ni in soi ani bok South China Sea US in voina chet alak dan chu Indo tur angin position an la a ama US aircraft carrier pathum ta chuan an omhun an son veka frigate Indo long te chi hovin China ram riful vel an flut kwal na sa boka US aircraft carrier ta thian fighter le bomber somsari deuh tho an phur deuh veka submarine engza nge tuinuaya om hriat ani lo boka US fighter te hi ni dang zong zong a in alet som velin an thok chuak jing ni in an tar langa van sang atangin stealth fighter 10 chak tak taka thokin India le China boruak le North Korea le South Korea boruak in mung mek hi an thlir kwal chunjom deuh charchar ani anti chanchin thren khat request om nuala ma se isu lian tham deuh ni tin mai international level a om deuh reng awangin in request te karon ti hlot ling thei ri lawa in hriat thiamna ka nge nani chuan ui bau hrata piang an doya bau ngai lo hian an se to an thla ngai lowa a huai jok an ni le nge thin kan tun lai boruak po hi bau na sa tak tak an om lain bau ve vak lem lo ram ngai dan toy te chau soi an tam mai chanchin lo ngai changzel phot ila ti chuan ti dam a in ven atha COVID-19 hi natna dam thei lo ani lowa adam thei thi pui ero an tam to kan phone a chiat lo nan phone cover kan vua a screen a ke mai lo nan temper glass te kan vua thin i taksa hrisel nan le i him nan i kalna pianga mas vola
immunity ti chak turin ei tur tra thlai le theilam chi te food supplement te ilo ei wardon nia